بخمل وروشة شيرين وخوشة شيرين وخوشة زمان كردي بخمل وروشة دما خوش به تماشاوانین هیجا ای روزی بخلک کنو جی برنامه زمان ما امبون میوان مالاوا ای روزی وانه ما وانه یک پرگرینگه دناو رزمان کردی ده وانه هری گرینگ جیناف که جیناف به آوای وی خارو پیناسه آوای می ایرو جواره بده ناس کرن ام بهوینه که حتی داویا وی وانه هون گلک تشتان جه وی وانه ور بگرن نها جی امی دست به وانه خواب کن بله شاگرد نه جی بخیر هاتن جیناف ده زمان کردی ده چاوایه پیناساوی چیه چما جیناف جواتایا چما ناوی بویه جیناف نها جه ده پیناسه ده امی وی پیناسه جیناف که اجوره وینا جواره بده ناس کرن ده زمان کردی ده 12 جوره جیناف کان هنه چند جوره 12 جوره جیناف کان هنه لی تنه امی جیناف کا کسانه ببین جیناف کا کسانه جی بده آوایت کار آنی آوای خوی خورو ساده آوای خوی تواندی نها جی امی وانه خود دست بکن حتی داوی آوی ونی گلک تشان ناف ده فرق بکن بله جخوا مگود هر وانه کی که ام ببین دست به که امی پیناساوی بندیسن دناو وی پیناسه ده امی وانه خود فهم بکن جوره وینا قرطافه وی یانجی بیجه وی امی بندیسن او هاو کان مینا کان سر بینی جبر دریا مینا کاده ام بهتر وانه خود فهم بکن بله جیناف هر وکی جواته پیویجی تی فهم کرن جیناف دناف هاو که ده جه ناو دیران دگرن چه دکه؟ جه ناو دیران دگره جی ناف جی یعنی جه ناف یعنی ناو دیر ناف جه ناف دگره جبروه که جره جیناف خاطیه گوتن نها جی امی وی پیناسه بنویسن جخوا ما دست به که امی دست نشان بکن وانه امی چیه؟ زمانه یا ری زمانه ایرو چیه وانه امی ری زمانه مجار جیناف ناوی مجار امی ایرو جیناف که جیناف ده پیناسه جیناف که امین ها جواره بده ناس کرن دست به که جیناف پیناسه جیناف پیناسه هر وکی جواته یا پیویجی تی فهم کرن جیناف دناف هوا که ده جه ناو دیران دگرن ام چه بیجن جیناف دناف هوا که ده جه ناو دیران دگرن جیناف ده ناوا هوا که ده جه ناو دیران دگرن جه ناو دیران دگرن بله جخوا دما هواک بداوی ببه ام چه بندیسن خال نه خال نشانه بداوی بونا هواکه جیناف دناوا هواکه ده جه ناو دیران دگرن جبر وی که جره جیناف خاطیه گوتن ام تمام بکن جبر وی که جبر وی که جره جیناف خاطیه گوتن نهاجي ام نافي وي فقطين جي دبيتشه جه نا نافت یان جی ناف گلک دبین جی ناف اف پاشگرا داوی گلک جه بکار رانه لی جبر کل جمع وکا جی ناف کتم دبیجن جبر وی که من نویسان لی دما کو هنک بیجن جی ناف او جی دبی نگو شاشه لی اف پاشگر لگلک دوران نایم بکار آنی اف پاشگرین قرمان جینه جی ناف ناف دیر یان جی ناف یان جی ناف دیر جیناف پیناسم جیناف دناوا هاو که ده جه ناو دیران دگره چی دیگه دناوا هاو که ده جه ناو دیران دگره
شونا ناوی من شونا ناوی تا شونا دری شونا پنجره شونا دپی شونا هر تشتی جهه ناو دیران دیگره نگوتیه جهه لیکران نگوتیه جهه پیوبران نگوتیه جهه امبیجن تیرکران نه گوتیه جهه ناو دیران جبر وی اکی جهره جیناف خاطیه گوتن جیناف جی جه جی جه نافک یان جی ناف اف که پاشگیره که کرمانجیه لگلک دوران نایب کار آنی ناف یان جی ناف دیر ناف یان جی ناف دیر مگود جی ناف دوازده جوره وان هنه چند جوره؟ دوازده لی تنی امی جوره یکمین دوی وانه ده بیجن جوره یکمین جی ناف کن کسانه جی ناف کن کسانه یعنی کسایتی ین مروفان ام وا جی ناف کن جوره بدن دیار کرن جی ناف کن کسانه جیناف کن کسانه لوی داره کس یک جمار جیته او پر جمار جیته یک جمار دما کو کسک بی دما کو تنی بحثا مروفکی بکرن از تو او چو چنا از تو او اف کسین یک جمارن چند جمار؟ یک جمار جیناف کن کسانه از جهه کسی یکم گرد نه جهه ناوی کسی یکم تو کسی دویم او کسی سیم نهال بر ام دینن از یک جمار کسی یکم باشا یک جمار کسی یکم تو دیسه یک جمار کسی دویم هر بجی کسی دویم او یک جمار کسی سیم هر بجی چاوا یعنی کسی یکم و دویم سیم دما از بیشم از گلیم از خود دم ناسیم از کسی یکم دما از بیشم تو نجبیری از جو نجبیر رد بیشم یک دو بو چند بو دو ام بیشن او بیریوانه از بحثا بیریوان دکم جکیره جکسی دویم را ام بون یک دو سه کسی یکم کسی دویم کسی سیم باشه ای یک جمار دما کو تنی مروفک بی کسک بی جیناف کن کسانه این یک جمار از تو او از یک جمار کسی یکم تو یک جمار کسی دویم او یک جمار کسی سیم نهاجی ام سه جیناف کن پر جمار بدن جیناف کن کسانه این خورو مجبور کر ام لفر بنویسن ببورن خورو جیناف کن کسانه این خورو از تو او نهاجی امی سه جیناف کن پر جمار بدن ما سه جیناف کن یک جمار دن نهاجی امی سه جیناف کن پر جمار بدن از ببی چه دماکو بی پر جمار و ببی ام از خوشی ناف داد بینم ام تو هون باشه او دیسه او یک جمار و پر جماره لی امی چاوا ناس کن یک جمار و پر جماره نها پشتی ام قرطافی وان جواره بنویسم دیسه ام پر جمار کسی یکم کسی یکم هون پر جمار کسی دویم او پر جمار کسی سیم
کسی یکم اف ام همه جی چنه؟ قرطافن اف قرطافن جمارین جوار دبیجن دی پیشا رو جدا میوابدن ناس کرن از یک جمار کسی یکم تو یک جمار کسی دویم او یک جمار کسی سیم ام پر جمار کسی یکم هون پر جمار کسی دویم او پر جمار کسی سیم باشه؟ نها عمله وگرن جینافک پیناسه جینافک چیه؟ جینافک دناو هاو که ده جه ناو دیران دگرن جبر ویه که جیره جینافک هاتیه گوتن جی جه نافک ناو یان جی ناو دیر جینافک این کسانه خورو جینافک این کسانه خورو ین ساده تنی چید ورده هاتیه دیار کرن تنی جمار چه هاتیه دیار کرن؟ تنی جمار از یک جمار کسی یکم تو یک جمار کسی دویم او یک جمار کسی سیم ام پر جمار کسی یکم هون پر جمار کسی دویم او پر جمار کسی سیم کسی جوارا به وانا دوباره بکی بخوینه بریوان جیناف پیناسن جیناف دنابه هلو که ده جهین افدیران دگرن جبر به که جیر جیناف کاتیه گوتن جی جه ناف دیر جیناف کن کسانه ین خورو از یک جمار کسی یکم تو یک جمار کسی دویم او یک جمار کسی سیم ام پر جمار کسی یکم هون پر جمار کسی دویم او پر جمار کسی سیم هر بجی ام دکارن اولو جی بیجن از و ام کسی یکم یک جمار و پر جمار باشه تو هون کسی دویم یک جمار پر جمار او کسی سیم یک جمار پر جمار باشه هات فهم کرن نها جی امی جیناف که این کسانه خورو بقرطاف نواره بنویسن جبو وینا پرسین وهنه ام جی ببن جیناف که این کسانه خورو از یک جمار کسی یکم تو یک جمار کسی دویم او یک جمار کسی سیم ام پر جمار کسی یکم هون پر جمار کسی دویم او پر جمار کسی سیم نها جی ده ناوا میناکا ده امی ناس بکن جیناف چاوایه نها دبی کوتنی موک وک صورت کی جره دا دیار کرن لی نها دناوا پراتیکه ده دناوا میناکا ده دناوا هفوکا ده و بهتر وری فهم کرن که چاوا جی ناو دیران دگرن میناک ام بیجه جخوا میناک دناوا میناکا ده مگود دما میناک پر بن چه قاس میناک هبن او قاسی مجار بهتر تفهم کرن دست بکی امی از بیجم از خوندکارم باشه از خوندکارم از چما خوندکارم کی گله نه گله دماز بیجم از خوندکارم از بحثا خود کن ام چند کسن از یکم جبر بیگی جمره هاتیه گوتن کسی یکم بشتی از خوندکارم امی تو خوندکاری جه دورت کوی جبر کو دما نافدیر هبه دما نافدیر به ناف به قرطاف دوره دما کو پیوبر به لیگر به قرطاف نزیوی تنویسیم دبی یک جپیوه تیپک جپیوه لی دما کو نافدیر به قرطاف جدوره از تو ببوره او خوندکاره ام خوندکار هون خوندکار
hûn xwendekar ew xwendekar in ji xwe dema hevok bi dawî dibe em xalekî dinivîsin ez xwendekar im ev qertaf li ez vedgerê tu xwendekarî ew xwendekar e em xwendekar in hûn xwendekar in ew xwendekar in niha çawa me nas kir li vir cudahî heye bi van qertafên dawî yekjimar û pirjimar ew xwendekar e û ew xwendekar in di zimanê Kurdî de ji duya yanî ji yekê zêdetir ji do dest pê bike heta nîber bijor ve pirjimar e niha di zimanê Erebî de nevî rengî Erebî yek e di do ye piştî dibe sê nû dibe pirjimar lê cudahî ferq û cudahiya Kurdî û Erebî ji hev du çi ye ku Kurdî de ji do zêdetir yanî ji yekê zêdetir ji do û pir de jî dibe pirjimar em carekî din lê vegerin ez xwendekar im tu xwendekarî ew xwendekar e em xwendekar in hûn xwendekar in ew xwendekar in baş e niha li vir li şûna ku em bêjin gulê xwendekar e em bêjin ez xwendekar im behsa xwe dikim şûna ku em bêjin tu bêrîvan xwendekarî em ê bêjin tu xwendekarî şûna em bêjin ciwan xwendekar e ew xwendekar e ew çi girt şûna navê ciwan girt cihê nav girt her bijî cînav me got cihê nav digire baş e niha em herin awayekî din ji awayê qertafan ji ber her cînavkek di nav cînavkên kesanên xwarû de xwedî di qertafe her cînavkek xwedî di qertafe qertafin jê hene çi ne dema ku tîpa dengdar tê tîpa dengdêr piştî wê ye hûn baş bala xwe bidine de xwendekar tîpa dengdêr xwendekar tîpa dengdêr re i dema ku tîpa dengdar tê qertafên ku destpêk awa tîpên dengdêr niha jî em ê peyvekî binivîsin ku dawiya wê tîpeke dengdêr be hûn ê çawa ferq û cudahiyê navbera wê de bibînin niha jî ev dîsa li beramberî wê binivîsin em peyvekî bikarbînin navekî bikarbînin ku dawiya wê tîpa dengdêr be her bijî ez mamoste me ez mamoste me tu mamosteyî ew mamoste ye em mamoste ne hûn mamoste ne ew mamoste ne ji xwe dawiya her hevokekî xal tê nivîsîn baş e hevalo baş bala xwe bidine de ez xwendekar im ez mamoste me li vir tîpa dengdar hatiye dawiya peyva xwendekar ez mamoste me li vir jî tîpa dengdêr hatiye dawiya peyva mamoste qertaf li her du aliyan hatiye guhertin li vir qertaf im tê gotin li vir me tê gotin ez xwendekar im ez mamoste me ev tê çi watê tê wateye ku cînavka ez xwedî di qertafim qertafek jê dema ku dawiya peyvê tîpa dengdar be ew tê bikaranîn ew jî im e û qertafa duyem dema ku tîpa dengdêr kîjan tîp ji her heşt tîpên dengdêr kîjan tîp ji wan were me tê bikaranîn kesê yekem kesê duyem tu xwendekarî
لەڤەر تیپا دەنگدار رە پشتی وێ تیپا دەنگدێر هاتیە تو مامۆستایی لەڤەر تیپ دەنگدێرە تیپا یە ئەو ژی تیپەکە سوارە لێ بەلێ ناو تیپên دەنگدار دا تێ حەسباندن یان jî tîpên bêdeng tê nivîsîn. Ew xwendekar e. Ew xwendekar e. Piştî tîpa re dîsa qertafa dengdêr hat. Ew mamoste ye. Piştî tîpa dengdêr qertafa ya hat. Em xwendekarin, em mamoste ne. Ji xwe bi hersî yê pir ji mar qertafên wan wekî hevin. Em hûn ew xwendekarin. Li vir dîsa tîpa dengdar, tîpa dengdêr. Em hûn ew mamoste ne. Tîpa dengdêr qertafa ne hat kar anî. Li vir ez xwendekarim. Tu xwendekarî. Ew xwendekar e. Em xwendekarin, hûn xwendekarin, ew xwendekarin. Ez mamoste me. Tu mamosteyî. Ew mamoste ye. Em mamoste ne. Hûn mamoste ne. Ew mamoste ne. Baş e? Ji ber ku xwendekar û mamoste navdêrin, qertaf ji peyvê dûr tê nivîsîn. Dema ku lêker be, yan jî li hinek deveran kirin tê vegotin, dema ku lêker be qertaf bi peyvê ve tê nivîsîn. Lê dema navdêr be jê dûr dikeve. Ev wek têbîniyekî û cem xwe bihêlmê baş bê. Ji bo va hevokên me, pirsê we hene. Niha jî em ê hevokên we guhdar bikin û binivîsin. Belê, niha jî em ê qertaf û cînavkê xwe li vir binivîsin, paşê mînakê xwe li aliyê din. Cînavkên kesaneyên xwerû kî dizanê? Ez tu ew, em hûn ew. Ez tu Ez, tu, ew, ew, em hûn ew. em, hûn, ew. Her bir jî. Qertafên kesane قرطافên kesana. Qertafa ez çi bû? Em û me. Her bir jî. Qertafa tu, î, wî. Î Î. û yî. Î. Ew, A, ya. a, ya. Her bir jî. Em, in û na. Em hûn ew dibe in, na. Na, in. Her bir jî. Cînavkên kesaneyên xwerû cînavk ji bo baş hûn ew bikin ji ber piranî em gelek cara vê hevka xwe ji dubare dikin ji ber em me bi sala zimanê erebî xwendiye dibistana de gelek jî hene nas nakin ne ku yanî tu wê peyvê bi erebî bêjê zehmet e ku bêfêmkirin cînavk wek damîr cînavk bi erebî jê re damîr tê gotin cînavkên kesaneyên xwerû xwerû besît sade hîne nehatiye erbandin çawa kevê nav terîbê de dema ku zayen dawê diyar bê yan jî dibe gerguhêz û negerguhêz ev di pêşerû jî de wê wernas kirin lê wek awayê wê xwerûyî sade besît ez tu ew em hûn ew her cînavkek xwedî di qertafe qertafek jê ji bo dengdaran qertafek jê ji bo dengdêran niha jî her cînavkekî em ê ser mînakekî bêjin ez kerem ke ez nameyekê dinivîsim ez nameyekê dinivîsim her bir jî tu tu pirtûkê dixwînî tu
پرتوکێ دخوینی بە ئاوای پرسێ هاتیەنە لەڤر ئەم چ بنویسێ پرسنیشان ئەو کەسێ سێیەمەیەک ژمار ئەو خوێندەکارێکی ژیرە نا ئەو خوێندەکارێکی ژیرە هەر بژی ئەم شاگردên rojê ne ئەم شاگردên rojê ne hûn biborin cînavka hûn mînakekî li ser bêrîvan hûn diçin dibistanê hûn diçin dibistanê li vir hevoka te weke pirse yan wek agahiyek ye wek pirse her bijî dema ku pirs bê hinek tîv gerek bên kirpandin hûn diçin dibistanê tîpa çe gerek were kirpandin em hûn niha jî ew nivîskarekî jî hatiye bibûre ew nivîskarine jê hatîne belê niha jî em lêvegerekî çêkin ji van mînakan re ez nameyekê dinivîsim li vir qertafa em bi peyvê ve hatiye nivîsîn ne çima ji ber nivîs lêker e tu pirtûkê dixwînî dîsa bi lêkera xwendin ve hatiye girêdan ew xwendekarekî jîr e li vir qertafa e ji peyva jîr e dûr ketiye çima jîr rengdêr e ne rengdêr e em şagirdên rojê ne dîsa roj navdêr e qertaf jê dûr ketiye hûn diçin dibistanê li vir hûn diçin dibistanê diçin bi lêkera me ve hatiye girêdan hûn diçin çima ji ber çûn li vir lêker e karek e ne ew nivîskarine jê hatîne jê hatî çi ye rengdêr e sîfa ye ne pes ne qertaf e jê dûr dikeve heger pirsê we nebin niha em gihan dawiya vê waneyê pirsê we hene niha em gihan dawiya waneya xwe em bihêvîne ku we sûdek baş jê wergirtibe belê temaşevanên me hêja em gihan dawiya waneya cînav heta waneyeke din bimîn di nava xêr û xweşiyê de بخمل وروشة شيرين وخوشة شيرين وخوشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخوشة شيرين وخوشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي